Sport Journalism Galaxy TV ni mu rugo rw'imikino, ni wabo amakuru y'imikino, ni wabo w'amakuru yose abagezweho mu mikino ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero nta kintu na kimwe mwatuburanye, nta kintu na kimwe mutuburana, ibyifuzo byanyu aba ari itegeko kuri twebwe. Niyo mpamvu rero buri munsi tuba tubashakira ibyiza. Aka kanya rero mbazaniye ibigwi n'amateka by'umutoza mushya wa PFC Abdrahim Taleb, umutoza mushyashya muri no kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Akaba ari we waragijwe inkoni, yari imaze iminsi ifitwe n'uwitwa Ndori, akaba yarayihawe n'uwitwa Darikonovic umunyaserbia. Uyu mutoza rero Abdrahim Taleb ni umutoza ukomoka mu gihugu cya Maroc, ni umutoza nawe ukomeye cyane ufite ibigwi bigiye bikomakomeye muri kuri no mugabane wa Afurika. Gusa igitangaje nuko abatoza bose aje gusimbura udakuyemo na Ndori wayitoje iminsi mike cyane, bose barusha uyu mutoza ibigwi n'amateka, bitewe nuko aribyo ngiye kugarukaho kano kanya. Ngiye kubabwira ibigwi by'uno mutoza, amateka ye. Ni umutoza rwose wamaze ko yasinya ikipe ya PFC, amaze no ko yabitangaza ku mbuga zayo, imbuga nkoranyambaga zayo, igatangaza ko uyu nguyu ari we mutoza ugomba kwitoza mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere, ko nta gihindutse rwose agomba kuzayitoza mu gihe yakwitwara neza, akaba yanakongererwa amasezerano nk'uko biri muri kontara, ko mu gihe azaba yitwaye neza kuba yakongererwa amasezerano bifite igikubo cyinshi cyangwa se bikubiye amahirwe menshi mu gihe yaba arimo yitwara neza cyane mu ikipe ya PFC. Rero uyu nguyu Abdrahim Taleb ni umugabo w'umunyamaroc, si umusore, ni umugabo kuko afite imyaka itari mike, y'imyaka 61, si imyaka mike cyane. Akaba ariyo myaka uyu mugabo afite y'amavuko, si mukuru gusa ariko si na mutoya cyane, mu myaka 61 y'amavuko. Akaba akomoka mu gihugu cya Maroc, nibwo bwene gihugu bwiwe, yanatoje amakipe menshi yo mu gihugu cya Maroc. Akaba ari nawe ngiye kugarukaho kano kanya ibigwi n'amateka bye. Gusa ikigiye kugutungura aka kanya ni iki ngiki kimwe, mbere yuko nyikubwira. Niba uri umufana wa PFC, niba uri umukunzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, niba wishimiye ko no mutoza aje muri no shampiyona y'u Rwanda, wowe jya muri comment, ni ibintu biba byoroshye cyane. Ujya kuri comment ukandikamo igitekerezo cyawe, turabisoma rwose, kandi icyifuzo mutanze muri comment turacyumva. Mwakwandika igitekerezo cyiza, mwakwandika ikidutuka, turabisoma, kuko ntabwo iyo ututse umuntu muri comment w'umwanzi, ahubwo niho kumubwira ngo gira icyo ukosora. kandi nabyo niba wumva mu mutwe wawe harimo ikintu kigwa gutukana, bikore, kuko uraba udutuka ari utubwira ati ati uduha amakuru n'iki gatameze neza, ariko udutuke rwose yesa nkaho uri kutugira inama. Uyu mutoza rero Abdrahim Taleb, umunyamaroc, yatoje amakipe menshi agiye akomeye cyane. Ikipe aherukamo ni yitwa Al Taleja, ni ikipe aherukamo atari umutoza, aherukamo nka directeur sportif, ni nk'umuntu ushinzwe iby'imikino cyangwa se iby'imigure y'abakinnyi, imyubakire y'ikipe. Mu ikipe ya Al Taleja niyo kipe aherukamo uno mugabo. Uyu mutoza rero ni umutoza watoje ikipe ya Raja Casablanca yo mu gihugu cya Maroc, akaba yarayitoje mu mwaka wa 2012. Yatoje ikipe ya RC Berkane. Gusa igisanga igitangaje kuri uno mutoza, mu gihe cyose amaze atoza muri kariyeri ye yose, ntaratwara na rimwe igikombe cya shampiyona mu mateka ye. Bivuze ko ameze nk'umutoza bitari Ingingo Francis Christian Mbaye, umutoza watoje ikipe ya Mukura Victory Sport, agatoza Polisi, agatoza Murera, agatoza Bugesera. Uyu nawe ni umutoza wanyuze mu makipe hafi yose akomeye mu Rwanda. Gusa igitangaje nuko ataratwara igikombe cya shampiyona. Kimwe rero n'uyu nguyu Abdrahim Taleb, ataratwara igikombe cya shampiyona, kandi mu makipe nkubwiye akomeye rwose yanyuzemo. Ariko shampiyona ni inkuru yumvira ku maradiyo, ni ikintu atazi, ni igikombe atarakoraho habe na rimwe uyu nguyu Abdrahim Taleb. Rero kindi ngiye kukubwira kuri no mutoza, mu ikipe ya Casablanca, yari rwose umurwa mukuru Casablanca mu gihugu cya Maroc. Ni ikipe ikomeye cyane hano ku no mugabane wa Afurika. Umutoza yarayitoje, gusa ayivamo nta gikombe cya shampiyona atwaye, dore ko yivuyemo yirukanwe muri no kipe. Yayivuyemo bitari ku bushake bwe, yayivuyemo yirukanwe n'ubuyobozi, kuko yirukanwe atoje igice kimwe cya shampiyona, yirukanwe shampiyona itararangira. Bivuze ko ni statistique zitari nziza kubona umutoza yirukanwa shampiyona itari bwarangire. Abivuze ko imyitwarire ye ari mu kibuga no hanze y'ikibuga bitari kumwe bigenda neza, kuko akenshi ikipe iyo umusaruro utameze neza bakunze kukureka ugasoza umwaka, ubundi akazagusezerera umwaka urangiye. Rero uno mutoza we
yaje kuba yasezererwa muri sezo hagati sezo itararangira, bishatse kuvuga ko umusaruro we wari nyene, ariyo mpamvu nyamukuru yaje guterwa kuba yakwirukanwa muri ino kipe ya Casablanca. Uno mutoza rero yaje gutoza ikipe ya RC Berkane nkuko nababwiye, iyi nawe yayivuyemo nta gikombe atwaye, nta gikombe cya shampiyona atwayemo, kuko nabwiye ko mu mateka yatatwara nari mu gikombe cya shampiyona. Iyi ngiyi rero RC Berkane yavuyemo atwaye igikombe cy'igihugu, akaba nacyo gikombe cyonyine twavuga no mugabo agira muri kariyeri y'ubutoza gikomeye, kuko ni igikombe cy'igihugu yatwaye mu gihugu cya Maroc. Rero andi mateka afite nuko yagiye atwara ibikombe bya shampiyona byinshi, ibikombe by'igihugu byinshi, ariko nta gikombe cya shampiyona na kimwe mu mateka ye afite. Ciao ciao rero bakunzi ba Sports Journalism Relax TV, murumva ko mbadondoshe kuri ndani za Majemidare, mbadondoshe ku makuru meza y'imikino. Abakunzi ba Playoffs ndakeka mumenye neza umutoza mugiye kubana mu myaka iri imbere, ni imyaka 2, ariko mu gihe yaba yitwaye neza muri iyo myaka 2 iri imbere akazaba yakongererwa undi mwaka wa 3. Byaba bitagenda neza nkuko abo asimbiye byagiye bigenda, ibintu bitameze neza nkuko abo asimbiye byagiye bigenda, akaba yahambirizwa nk'abandi bose, dore ko ari benshi bagiye bahambirizwa muri ino kipe ya Playoffs. Ni benshi bagiye birukanwa kubera umusaruro mubi, nko mu myaka 2 ishize irukanwa abatoza 2, Darikonovic ndetse na Thierry Foroge, kandi bose baje ari abatoza bahabwa amahirwe banarusha uyu nguyu amateka, kuko bose batwaye ibikombe bya shampiyona, ariko uyu nguyu we mu mateka ye nababwiye ko nta gikombe na kimwe cya shampiyona aratwara. Akaba ari umutoza w'imyaka 61 y'amavuko, akomoka mu gihugu cya Maroc. Reka dutegereze rero turebe ko hari ibyo azakora abandi batakoze mu ikipe ya Playoffs, dore ko intego nyamukuru zayo ari ukujya mu matsinda ya CAF Champions League, akaba izo ntego nyamukuru zino kipe nkuko bahora babivuga. Ciao ciao, duhuze muri video iri imbere.